Lwakule luchipanda chetu chakwe yemina Ukale na ujisanyisha letu kwa mwa Mombo ni mbombo ya batu mengi kulaza Bana banzambi Nasa ni ditalala bia buditatu mzambi dikala ne mujene jakilisto mkale wetu. Amen. Filai ni misruga yetu ni mioyo yetu yonsu kuli mkalenge patu di bonsu tutendelela walu banyumu wanzambi jumu tutulongo ni miabi yonsu tutuigalana Eyo bana banzambi ni disanga bwatu tukufetana kabidilelu wajalumingu wamatukujiku mine asatu angondo wakumujilu mchini mwechi cha binunok miabidi nebibiji nebiji ngasa kunudi ni ditalale bia kuditatu nzambi binulombo lo bonsu miabi onsu nune kalangana mudiene ja Kristo mkaleng wetu. Amen. Kato enamene ni mamani shabungito butu inabu anumbu asetuli mchikondo chutu magatulomba nzambi bikole bwalu bwa bena lukuna badiku bule lumingu lushala katogu yishididi anzambi bwalu bwa tuwaka dibai kuluseke chitufa bilonde shele malu adiafita kwetu kukongo biaka dibimpe mene bwa bena Kristo bonso ni bambi banzambi miabi onsu tutuigalangana tudifile kudi nzambi bwalu bwa muluishi ujutu luishi mshindi yonsu muluishi kene musu disanga jabana ba mwene kongo nungu yonsu idindela nganyi ya satana nungu lelwewu umuntu akupetana ngabidi buti nabu mbako mutombisha netulombele betu bonso badibikal mibidi mitegete tubaisha mbyanzi bya nzambi netutamu kulombele kabidi mkaleng wetu wajitunga mwenja bimpe kiutu atapeni mwele bako abukaba iba muna malmi impadi mkaleng wenza bwalu bwa bubi ni lukinu bidimunda mamichima ya nungubutu jitwetu nabu chikondwechi mbakulomba nzambi netu sengelele kabiji bambi banzambi miabi onso inu jinu ikalangana bambi na shiba mompere na shiba mishonyi na shiba pantekote butu nabu tudiba jadi kibimpe bwana mukalenge utu dinende mukalenge mutu mibo kudi nzambi bwajikije mishonyi yidi nzambi mumutu mina nungu twetu buti namba kumulombela nzambi bwane bene lukuna kaba mupechi bwalu bwa badinende mfite butu kuni muni nzamu kulombela kabijabu bonsu badibika la munzubu ya mpitadi nzubu ya binyongo felu stamu kubashika bidimunda mwa chanzo cha nzambi bwa nzambi abalame nzambi abondofa ne nzambi asamba abo bonso badi batumikemu ani badi bakweka chibinsonji mu chikondo echo
me ya toka jinao ne nanga kabiji tamba kwambe nenu tuma kujiba kwabo nenu tamba kutochala mujibe na France ba mene eme nenu ibanye kujiba kwabo kabiji kuba mana kwa kula nungu mana kwa kula nungu neto anju kuimba musambu wa bonso nungu bashine tulombe nzambi bwa nyuma ikala munga chumwetu mbwa abantu bonso miabi nunu ikala ngana miabi mile bwa nyuma tushungula kabididi ya nzambi kadito anju kumvai tuimbai musambu wa bonso mumukandu wa misambu yetu ya muchiluba udi nomba lukamane umwe nomumimu misambu ya mumfalansa idi nomba lukama makumi abidini na recueil des chants de victoire bantu badi basukuimba balubwa togusuku na kusubwane misambu jiba tulombola kudi bena koral ikalamu mokulu wa mfalansa nungu nombe jamu yoyumwe bumuna kambu bwane ngo abuju imba yeye na shumulingala ngo abwimba mu anglais badi bimba mu chiluba badi bimba mujimu munene wa kenza bantu banzambi bena kilisto bakale ngumusambu tuni bakwimba udi njinji fila kudi netu imba bonso ne disanga na chibikala badi bimba mu mfalansa kadi twetu bwane na kutambuka nzungu bilonchi kulombo kwa bana bakwa badi bambigila mne kala kabjuwela kabjimisamu na shumu mfalansa donc boga tout un na kubambile bwane dans le recueil des chants de victoire c'est numéro 124 le recueil en chiluba c'est 102.
eyo bamana kuimba musambu wa bonso ndindi fila kudi Yesu butu nabo katataka mbokulomba nzambi bwa nyuma atulombole tabaje meso tumukubala kwa muganda tulomba tatu nzambi tatu wa mgalengu wetu Yesu Kristo ni tatu wetu kabidi tudikumpala kwa bidi bedi tukutendelela tukubikila bwaluwe wakwamba ni badisangisha mu bikonde ka byonso babidi basatu ningala munkachuma kadi tale misumbe ya bantu mya byonso diubi kalanga na nzambi wetu badi batendelene tupopa mu nyuma yepa wetu chanze chebe chikala kujibonso bwabo dibene shije bidikala kujibonso bwabo masanga afuma munzu biyabo zambi bwalo bwa bobo bakwita buja bokutendelene tumumakulweho nungutatu tabaje meso tupato abala mukandi wa nzambi ukaungule michime ya bonso badi mokuteleje di yeji bajaki jilindisanga mudine ja Kristo tutukulomba nungu amen. Bana banzambi netu bala mukanda wa nzambi mujifungile jikulukulu ni jifungile jifya netu bale mukanda wa Yeshai chapter 19 verse wa 12 tone kuti 15 tudito bala mudine dia Kristo mwana muwa kuluka mujulu wewe mtoto wa nkesha mwana wa lunkelu mwana mwakuku shimbula botone fanshi fabuloba wewe nwa shimbula bisambe bya bantu wewe wakamba mumuchima webene nembande mujulu nembanjishe nkwasa wanyu wabukelenge mulu famutu fa mitoto ya nzambi neshikame byanyi famutu fa mukuna wa jisangisha kumfundilu kwa luseke lwa nord nembande kulu famutu fa matutu nenjivwije bunzambi mutambe wa mulu kadi ne ufweke shibwe to ne kumwaba wa bafwe enji janzambi amen. Tuya imu muganda wa Luka chapter 10 lumulwimbi lwakafunda boku di Luka chapter 10 verse wa 10 mwanda mutekete ni wa 10 ni mwanda mukulu verse wa 10 mwanda mutekete badi bambe bishi baiji makumi mwanda mutekete bakapingana ne disanka bakamba ne mukeleng bademo mene baji batumikila jije tumujina jebe yeye wakabambila ne nakadimo na satana mukuluke mujulu mufone bumwele wa mvula Yesu yeye wakabambila ne nakadimo na satana mukuluke mujulu mufone bumwela wa mvula ejinji ja Kristo amen. Nous allons aussi lire en français dans le livre du prophète Esaïe. Chapitre 14, versets 12 à 15. C'est au nom de Jésus que je vais lire.
Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts. C'est la parole du Seigneur. Amen. Bana betu jiji tu jalelu jiji pa bwalu bwa mujimu wa ndelangani ya Satana. Nunki bolukai musambu tutu tambu kuimbe misangu yonso na kuswanu kapiti bwane netuimbe musambu awu bwalu bwa tudi mumvita ya Satana Mikol. Nungo nomba wa musambu uji lukama makumi abidi ne mwanda mutekete tubika yi bana betu tukole shamyo yi bwalu bwa vite diba luisha mukalengo wa ditunga anyi manya bwana bakeba masha mwana wa mwene kongo ya fanshi ndela ngani ya Satana. Nungu tuimbaye ni dikima tubika iti mbaye ni dikima walu bwa Satana ulimusu kutulwangi shampita kena musu disanga ja mwana wa mwene kongo na tubika ibana betu ukombesha nyoyo tudibu masalai tulwangane betu Satana udimuke udibetu tishe Satana ulimusu kutulega malwendo onso madimisamu yonke. Satana ulimusu kutulega malwendo adi makone onso nejike na janji gena netudi nana kubidai didanji wawaye kututeya ngatumwita ushi. Tukolesha imioyo, tukolesha imitima musungidi wetu ujibu. Tukolesha imitima musungidi wetu ujimwa kumupita ujipepinetu katuche yetu tubika Yesu uliko
tuelele kukwale tuye kujiye katwe na nebukole tujipate kete Yesu mukole kwetu na tuwile mbita tumulonde kujima katulonde muna yeye natupe moyo yetu mutumishe tulifilai ni mio yonso mumilombo tulombela mkalengo wetu tulombele jituma jetu walu kwa bena lukulu na bajinetu vita misango yonso basu ba mwana wa mwena kwa wakenga bana banzambi twakumva kubala kwa muganda wa Nzambi twakubala muganda wa Nzambi mulumu lwimpe lwakafunda buku jiluka mukalenga Yesu juamba mumvese une waji kunu mwanda mukulu kadi nakusina nanga tubala mukabidi mvese yonsu mene dikunu mwanda mutekete dini dikunu mwanda mukulu bayidi makumi mwanda mutekete bakapinga nane disanka bakamba ne mukalenge bademo mena badi batumikila jijetu mujina jebe yeye mene ngwamba ni Yesu yeye wakabambila ne nakadimo na Satana mukuluke mujulu mufone bumwele wa mvula bana banzambi bilonde shele malu ajapita kwetu chikondo echi bulelele mwambi wa Nzambi ka yonso mwena nkilisto yonso ujumuso ditalala kena mwakuita busha malu aji apita kwetu nash malu abifangu malu akunyenga bukalenga kubukole bonso ababa jamu ndelangani ya Satana jije tujalelu jidifa bwalu bwa ndelangani mujimu wa ndelangani ya Satana mujimu wa ndelangani ya Satana le rôle de Lucifer et les anges déchus. Tushala kumanye bwase ndelangani yonso ya Satana ya kamulonda ijine mena ai ne mwanjelo wa bufija yonso ujine jina jandi mwanjelo yonso ujine jina jandi misangu ya bungi bantu bajanu bamanye banjelo bimpe anyi batu mibwe banzambi misangu wabu mutuba ambene mwanjelo Mikaele ni bakwabu badinzambi utuma badinzambi mutuma na nshibwa kwamba malu kampani kadi kudika bidindela ngani ya Satana wakadi kukumujilu na babonso baka mulonda baka kuluka pabuloba bwabobu kufila chimvondo Le chef des anges rebelles était Lucifer, l'ange de lumière qui a affronté Jésus-Christ et dont l'objectif au départ était de prouver à Dieu que les hommes ne sont pas dignes de son amour. Mugalengo wa banjelo bonso bakatomba Nzambi
mukalenga wabu jina jandi Lucifer. Lucifer mwanjelo wa munya yeye meneki wakatete Yesu kumuguna umwambile ni ujumwana wa Nzambi anda muna mutande mabwalo mitande ya bija kipa chile gende kakajanu kabwalesha Nzambi ne bantu kabena ni bukole bokwikala ni dinanga kujinzambi. L'objectif principal au départ était de prouver à Dieu que les hommes ne sont pas dignes de son amour. Bantu kabena ne bukole bwa kunanga Nzambi mene ne chendelele. Nungu mujimu wende wakajanu bwa kufila chimfundu. Kufila makokanga na munkachi mwabifukibwa bya Nzambi. Nous connaissons tous l'histoire de l'ancien archange de Dieu. Tout dit ba manye bon son lumu lo mwangelo ba archange ba angelo ba kumujilu ba Nzambi. Ye kinfumu wa mungena. Ye kinfumu wa makenga. Nungu bikala shama kenga jalo pobuloba mbwalu mujimuendo wakusanu bwane bumu wakutu ipata bumujulu butu dinabo mpinde mwakulwangisha bifukibwa byansu byanzambi na ngaba bajifile kujinzambi bitu apinga no mumukando wa Nzambi bakalenga bonsu bajifile kujinzambi bakajibaluishi bomu mishindu yonsu mumateta kayo onsu. Tuitu manasha mkalenga Davidi bakumulwile balu bwa Satana ujumuika la nyuma kena umweneka nemesu ujikubwa kulwisha bantu bonso bajibita buja Nzambi. Neno mwana mushindu wa ndelangani ya Satana iriki na muntu patupu nashaka yumwenza bwalu bubi ndelangani ya Satana idi luisha muntu nasha muntu kayimumuke bebilumbu kayene misujisanka jabana banzambi bwali gipa chile kende pabuloba kavanu gane ndi muso kufile chimvundu munkachi mwabifukiba byonso bya Nzambi nanga bantu bakafuka ikuchimfanikishi change. Nungu yeye Lucifer dina Lucifer ngukujumuna kwa mwagune bwala muchilibe damene mujulu ja mwanda mutekete. Julu ja mwanda mutekete muvalanse wekine Venus. Nungu muchene belo helele mujulu mene misami kwa tutulombe tamene Nzambi jusomba mujulu ja mwanda mutekete. Nungu na kwamba bwane jije tujale jidubwalu bwa mujimu wa ndelangani ya Satana tuamene yeye Lucifer mumana kumbuka bamwipata mujulu kagujuluilanga yende. Nous connaissons tous l'histoire de l'ancien archange de Dieu qui est le roi de l'enfer et de la souffrance. Mais qu'en est-il des autres anges? Après tout, Lucifer a dirigé une armée contre l'Éternel. Tous ont été chassés du ciel et sont allés en enfer. Mais qui sont les autres anges de Chi? Banzambi, tribamanye lumlwa Lucifer mwanjelo mfumumunene wabanjelo bonso wakadi mukalenga wabanjelo bonso bakatombokela Nzambi yeye wakulwa mungena wakutwala tatuni makenga mwishumwa julu ni jiba akajinka yandi
Kudini banjelo bakwa bubaka mulonda mwanjelo ni mwanjelo ujivoni dina jende ni mwanjelo yonsu akadini mujimu wandi tutuma na shiba di bantu bikala na shumuntu we muyo mumujimu bakwanta kumujimu baji bakwambile ne weba mujimu janu wakwenzi bwalu kampani tutuma na chile shelu misami kwabu bantu baji bajambane bakwabu babi kumambila kwetu bamana kwanta bintu byambweshelu nusana bamwambile na mujimu webe ujwewe nawo mbwakikala mkwela mbila bwakutekeshe mukalengawu nashiye wenze malumi mpeka nuitabushi nwenunwa kilamu maluma binuleja maluma bi adi misami kwa bukai nasha maluma bi byonso abi mbwa michima ya mwana wa mwene Kongo ikina mukalenga nasha kumalu adika yimwenze tangila ndela ngani ya Satan nungulelu tudi basuku yimanye menayi nemijimu yayi. Il y a 10 célèbres anges de chi qui ont influencé la vie de l'homme sur la terre et auront également un rôle majeur au cours de l'Apocalypse. Si, bientôt attendez même l'Apocalypse 9, verset 1, Apocalypse 12, verset 7 à 9. Nungu tudi tombe bwane banjelo ababonso bakadi ni menabo mujimu wabo wakadiano bwana bafila ndululu mwishu mwadulu ni diba binu ikale numwa na ndululu vadilwa ngwamba nendelanga ni ya Satana kibolga ipato kumva bantu bamba bwane bakadi bantu baye bwaba keba mushindu wakunyenga bukalenga kubukole mukalenga ujibana bakongo basungule bantu bika la belanga na meja kwa ngata bukalen kubugol idi babikila mu falanse ne coup d'état kadi bato apinga na mumuganda wanzambi bulelela yakadi kubanyenga makalenga kadi makalenga akadi banyenga no manyene bena iselele nzambi wakaba peshe bantu ni butumbi bwabo nungu bantu bakadi ni bwakwanga tabukalenga bakadi anu bachisamba cha Davidi ndela ya Davidi ki yakadi ni bwakwikala mu bukalenga tubalga inunu mwana shijibe jiji Yesu lwa badima mwakidila ni malala bamba ne ulolo mujina ja David nungu bakadi binjila bwana mukalenga udi mwakwanta bukalenga kala no mwana wa Davidi mwene iselele mulelele watatu ni mamu karibaga munubu Yesu amene bukalenga bwankamba afabuloba baga bena Yuda bakatekete mu michuma yabo ngwamba bwane pakadi bubenza mu boba banyenga nasho musheto wachufungidi bangatana nshobukalenga bakadi bikenga le benisa balwanga na mvitano mbwane wakadi mbokufika na mbukalenga ikalano wachota cha David nini mwana shobanjelo fajibaleli Yesu jamene wa muchota cha David ngwamba ne kanga nini petit prince nungu kadi tangala bikondo bidi bena Kongo bashala matukwa bunyi mbulelela tokuye kumasungula bakusungula mwana wa mwene Kongo kwa mene jija bantu comme on dit en français ne la voix du peuple c'est la voix de Dieu bakusungula umo mwana wa mwene Kongo uji bantu bamanye tatu wanji bamanye mamu wanji nungu katwena mwakwita busha bwane bantu bakwabu baya muchitu bimweneka basukwanga bukalenga bwa bantu bwabala kulombola bantu abanu lwalo kulombola nwanga bukalenga kubukol bokulombola bantu abu muchika makamanyi kibolga toka mene bonso bantu badibenza malu bunangu ndelanga ni ya Satana ndelanga ni ya mwene lukuna bwalu ba mujimu wa mwene lukuna mwakufila mundululu munkachi mwa bantu banzambi bwalu ba kumonene uji kumutu kwa bukalenga uji mwana wa nzambi udini di china ja nzambi butu jinabu mbwa kumulwisha mbwa bobo batwaje kwenza maluma byadi michima yabo miswe kuiba ni maluma kwabo nunguteleja yi numfile luselelu netu shale chitu mbwane tufika mutoni kunshikijulu kwa ji mwanjelo mubanjelo bakaji muko akaji manjelo akaji babikile na abadona uji babikile mu français na abadon yeye mumanyi bubu jabolo yeye munyanyi mu français amene koni comme le diable destructeur
yeye munyanyi mushimbu ji munyanyi wa Beyonce tangla ibulo bujitunga jako mushindu jiji bikondo bibishala kunyum Beyonce binyanguke mujimu wa ndelanga ni ya Satan mujimu ya yiji amuya kubutula kunyanga mwene chinyangu. Il est souvent connu comme l'ange noir de la mort. Mujimu abungu shiva bwalwa mashi abantu ajimu meso abo. C'est ce qui mujimu wa. Moi je l'homme kwabo wakifa chibwa dina jandi Azayal. Ujiba bigila en français tout d'amene Azaziel. Connu pour avoir enseigné le maniement des armes à l'homme. Yeye mujimu wende bakatuluka yi bagamu wende mujimu kuji Lucifer. Mujimu wende mwagupa na bingoma. Mujimu wende mwa bantu bashifa bakwabo. Na achanu mwana mbulo babushe mbutu nabni mwana bwane bantu badi bapete bioma byabu nyano mubingoma. Mwaba uji bantu bumvana bayaye kufila kansunga. Mbwane bantu bashifangana. Kimujimu wa yeye mwangelo nongo bumuji mwangelo mwika laka yumwene kani mesu badi babwela mubumbidi ya bantu batwaje kwenze mijimu bunungu bana ba Satana bana ba Jabolo bakufila ndululu ndinga mnungu bachini bakwa badi bambane nuishana malu wa mujulu bikala mvita twela twambaine bune bwalwe bakakumbana bakushifa mkalenga wajitu ngani wakati kuimana mwaba kuyemuzu bwanzambi bwakuyishidi ya nzambi. Comment être un chrétien dans un monde de misère? Tant la kweset bantu baji banyema kana batoko bapanga mokutendelele bwachini bwalu bana ba Satana badiku tulini mugwabu kabidi nungu yeye mwine Azaziel, connu pour avoir enseigné le maniement des armes à l'homme. Yeye wa mujumwendo wakajibu kulisha bantu mushindu wakukuma bingoma. Menjenda mujumwendo jupesha bana ba bantu lunga nyimwa kwenze bingoma. Mushindu jumwa kulwana ni miele itutubigile na epe. Kulwana ni twele twa mishindu ka yons. Nungu mujimu wende mbwa bantu bashipanga na mmishindu ka yons. Fadi bantu bashipana adididi sanga kujiyi. Azakiel, king Ezekiel ton. Azakiel, Audibiandi, moi je l'ai, Mujumuandi, comme on le dit en français, connu pour avoir enseigné le maniement des armes à l'homme, en lui apprenant à faire des épées, des couteaux et les armures pour se défendre, afin de présenter la guerre axée sur le massacre et la mort. Mujumuandi langani ya Satan. Kabena ba mona mashubu bubu alkumpala kwabo. Moi je le mukwabo wabu fidja dina jendi lefiata ujiba bigila mu français ne Léviathan. Il est connu comme l'un des dirigeants de l'enfer, considéré comme le prince de diable et l'incarnation du mal absolu. Il est maître de l'orgueil et de l'hérésie. Il est censé avoir la forme féminine et qui habite dans les profondeurs de la mer. Nino mwana bantu bakwa bajibamba ne tudi bambi banzambi ani bantu to umwana bayekuke bamakola kumayi bino mwana nangu bayakuke bandela ngani ya Satana nungu mujimu wabo balala mu chifani gizi cha buntu ni umwana mukajimu kwa bwenda munjilo mwana ne umena mukajimu lelanyi mufuma mukuluka mujulu anu bwaku lendwisha bantu banzambi na mwekeleze nunu tambu kumona babu nkabidi nangu babwela bikala ne makola abu masokoka anu bagulendwisha bambi banzambi babu abu kimujimu wa Vietan ye udini chimfani bucha muntu bukaji fadi ubwela utangela mpalo wamba ne umulelanyi bana betu mupatula mujibwe
Bobu menene banjalo banunuvana bakabweka kwenda ne bana ba bantu kulela kibolga ibubi buyaye butunu kane umana bantu ndela ya satani memana kuja masha bantu mujimu wabo nkwiba byuma bibijana mu mijimu yabakashini kwenze mijimu mikwabo malama kwabo kayo onso mabi ndela ngani ya satana bana bajibutuka mujimu wabo ngwakufile chimvundo nasho mu di Congo mwikala ndisanga ja kwikala mu bobo mujimu wabo ngwakufila chimvundo munkachimwa bana banzambi hatamba nugo tuli kabidi na mugwabo samiasa udi babikira mu français ne samiaz nuni tangle na shomu muganda wa Yobo chapter ibijin verse mwanda muteketene nubalo ko kwako muji mwende ngwakufila mabeji misangu ya bungi munkachimwa abantu nenu mwana na chikondo cha Yobo uju ambila nzambi ni yeye mukunanga bwalu bwa udine bintu kati kwanga chimoyo wanje uju yambinje bwa kutete Yobo mabeji bintu byende byonsu kunyanguka yeye mujimu wende ki yeye yawo nungu babungi bajiba nyanga jitabushe jabu bwalu phakati bunashini bintu bakadi byanze bitufu bamene nzambi wakutulekele. Il est connu comme le chef de phalange de plus de 100 entités de démons. Il est l'ange qui a convaincu les autres à venir sur terre faire la cour aux belles femmes. Ye Lucifer wakumutuma bwane uvumika lebu missionnaire commissionnaire. Ya kuambila banjelo bakwa bafweka munjulu bamone babuloba fajifimpe. Tudibika le twetu kibanfum. Nulekele nzambi achala munjulu mwa. Il est connu comme le chef de phalange de plus de 100 entités de démons. Il est l'ange qui a convaincu les autres à venir sur terre, faire la cour aux belles femmes. Ainsi naquit la relation entre les anges et les femmes. Mais sur le mont Hermon, ils ont fait un pacte dans lequel aucun des anges ne devrait changer d'avis après sa descente sur terre. Bagade chufuma, bagade andondo. Bamana kufwe kamu bumbu kamu julu kumukuna wamo bakafunga jine bamana kulaka no eno makufinga na kabiji nungu mujimu wabu nuba mona bantu ba mushio mukole bayaba nyanga na shambanze ya bantu bobo bayayi kudibakaji bana ba bantu batikabe ni bukole banyanga kasha na shibino amona bakwabo muntu ditwamba ne kwese te kwa kabamba mu valance ne violation des femmes bon so bidindela ngani ya satana katona bamanye munga chumwa bikondo byonso bya kushalebi bantu bagaji mu bukalenga tona mamanye bwane bakwenze mujimu wabo chikondo cha kukumbana kadi bino ambona bakabaka bijibwa kufingana nomanya ayindela ngani ya satana bwalu bukalenge mufuma kujinzambi bwalu bwa bantu mbakusungula mukalenge bamufeshe chikondo alombo le biende toni chikondo chikavadi chikumbana tuyaka bidi kumasungula zambi mene na shito kumona bayiji fadi umo wajibutuka mumana kufwa muji shupa yeye mwina Yudasa chimanyinu chimpa chidi zambi muswa chagadi cha masungula bagwi bamuntu tondondo batumana nzambi natufeshe mu apostolo mugwa bokufyana mwabo Yudasa nungu buti nabo bana bamwene Kongo buti dinabo mbwa kuitabusha bwa kuikala kuye kuma sungula ki budi kadiji bulelele bino amona bantu bajibaloni menji akwamene tunyenga bukalenga bukole kambukalenga bujibanyenga jibajiba kaba masha bantu ayapanshi nungu buti dinabo twetu bambi banzambi mbwa kuisha mbwa kulesha bantu nekatwenu makuitabusha malu akwanta bukalenga bukole Mwanjelo Mukabudina Djende Yekuna. Il est considéré comme le premier suiveur de Lucifer. Il était chargé de séduire et égarer les anges. Il est doté de la plus haute intelligence. Et quand il était chassé du ciel, il a enseigné aux hommes les signes du langage, de la lecture et de l'écriture.
kati kubala kakwena kubito kati tudi twambane mushindu wabo ngwa koka bantu baloku jibo badi babaleja mu ni bintu bimpe kadi bomu ni mukandu wanzambi wamene badi banuke bane lukunukunu kambo akunu leja malumimpe kadi mbo akunu seswisha kubulelele bwanzambi banjelo badi babu ibana betu na kusoma kutelene bana ndelangani ya bana ba satana jiye jilol kutuji bwachini jiye jilol kutuji mbwakuju mukila ndelangani ya satana mujimu wabo baji balwa mbwakulendwisha bantu banzambi twamane bifuki bo byonso byanzambi nzambi okufika muntu kuchimfani gijichendo nokutangle Yesu Kristo jwambile bayiji bandi bayiji baji baya bakadi makumi mwanda mutekete wakubati mamujiteta bakuya bakwenze malo kukema bwalifanu jine Yesu numanyi na shane bademo bajiba nunyema bajiba mben les apôtres leur mission a connu le succès, même les démons les obéissaient na shaba démon satana yakadi china bwalbwa bakadi ne Kristo munda mwaba nous ne Kristo, tu dis les apôtres s'étonnent de cette force qui émane du nom de Jésus. Yes. Pas tatu, anyumana mwena lukuno lukuji paja anuwe lukamujina ja Kristo. Ye kena manyama kuimana. Jésus souligne la défaite de l'adversaire Satan, le père des mensonges. Mujimu wabo ngokushima. Ninu mwana bene bijiji babu baji bashima. Numanye mdela ya Satana. Baji babuele mubukalenga na shaba kwa bayaya. Bashima bantu bwane netu nwaku ile netu enzanu. Bayaya boku kuchishama fwabo. Nenu ba manye kubienza di biabo. Nenu ba manye kungaku idi yabo. Ndela ngani ya Satana. Nongugu tujitwetu bana banzambu butu nabo mba kutifile kudi Kristo. Butu nabo mba kuto binu butu kuni munya. Misangu yonsu bakulombele nana njitunga jetu. Nongu bajimukalenga wetu kebe mwakwenza malumi mpe bene luku na bajiku jiye. Bajima mulonda munjili yonsu jiwenda. Kadi tubamanye bwane. Kakwe na muntu di mwakunyenga chintu chilama munda mwachanza chanzambi. Zambi wakumutu mwakumufa mishoni tutubikele ni mission. Neka kwenu muntu jimoku mumbusho mubukalenga paji mishoni di nzambi mumupaka imianji kukumbana ndelanga ya Satano yibulukile mwenu bena Kristo miabe yonsu nunukalanga bena Kongo bunu jinabo mbwakwambe ne to ne kashiji katwe na tuitabusha bwakwanga tabukalenga kubukole ndelanga ya Satano bana banzambi mumutogwama ne jiye jakulukutuji mbwa kujumuishi mbwa tuimanyi na Satana tumubulukile mbwa nekalune malu endau mbwa bana ba mwene Kongo ba manchisha kabijimashi panshi butu jinabo mbwa tuke bejitalala mbwa kuikale ni jisanga mbulobo mbwa bankambo bwetu mbulobo wakutupa nzambi mumu wakupa ibisamba byonso malaba abu edi njiji tuakadi na adi mbwa jitu kujihalelo jinu sankish Diye jinu kolesh. Mujina ja Kristo mkalenga wetu. Amen. Tulomba izami. Tatu nzambi tuaski jile bwalubwa wakutuyisha. Uju tuyisha mushindu ujimujimu wa mwene lukuna. Ndelangani ya Satana idiki na muntu na nshika imwenza bwalububi. Ndelangani ya Satana mujimu wa yimbwa kuichikisha maja abantu panshi. Ndelangani ya Satana kayene miso mukalenga ujulombo la mwikalene jinanga kujijitu ngani kujibana bajitu. Nungu babo alwe bututu lomba nzambu wetu itabuja. Bokufila bukolo kudi mukalenga wajitunga na aba bonsu badindi china. Jadina jeba mundu mamichima yabu. Zambu wetu tutu lombele meni na shibo bena lukuno. Yesu wakutu yishi wanu lombele bena lukuno misami kwa michima yabu ni kujumuke. Tuaski jile tatu. Ukujumuna michime yabo bayishi bafikila kujumanya jamalu malele
bamanyina mukalenge uji musungu jibo mukalenge musungu jibo kuji nzambi musungu jibo kuji bantu nungu ajigije chikondo chiji bamuveshe bwa ye kulombola task jile tatu bwalba uju tusonsola ni kutukolesha kumyoyo tutulombela babeji tulombela abo bonse bali munzu bya bijilo tutulombela bakaje bamulufilini bana banshini bantu banunu ikala nzambi wabo nzambi wetu nungu witabuje kabidi bwa kulama kufa bantu lungenyi ababo to bagasungula bo baminyampala batutubikila na nshine ba depute ne ba senateur ba falungenyi ne menji mbwane bamanyine bagafukibo kuchimfaniki cha nzambi kuichikija kwa amasha bantu kakwena kuimpa bwalwa watu la mwele nafu kumwele ubayisha ngebe tatu wetu task jile itabuja dibene shijetu katataka kujiye ujumanyi mwakuno la mabwanu yenu kanulenduki ne ujumu wakuno teka kumpala kwa butumbi bwanji ne disanka dinene kanu ichilema kudi nzambi umwefele musungi wetu bwa Yesu Kristo mukalenga wetu kuikala butumbi ne buneme ne bukokeshi ne bukole kumpala kwa bikonto byonse ne katataka ne chendelele amen yepo anulame anusankishe yepo anulame anusankishe yepo anulame anusankishe yepo anulame anusankishe Chenane kwa kunyemena anakudija wewe yepo wajibwedani yepo wanabuani zambi kuleto o zambi kumteketeto Kinasha udine mukusami ne mukula mimpe balwa malumakole bonzami